psychologically ileyana ke esihlukumeza ke emicabangweni. Izifundo ke sibe lazo present uMayimakore ngapresenter lami ukuthi zisivezele ke ngaleyo le ke imkhuhlane ke salimukisana ngayo. Namhlanje ke ekseni ngikhethe ke ukubana ke sikhulume njalo ngomunye umkhuhlane osilimazayo ke ingqondo imicabango yethu igcine ingasahlalisekanga kuhle nxa imkhuhlane lo usuthe wasihlasela. Ngomkhuhlane ke wesinyeyo gossip. Izimilo zabantu abanengi zilimele namhlanje ngenxa yezinye zezinto ke esizikhulumileyo. Phakathi kweviki umfundisi ke wasifundela ke ingoma ka156 amazwi amabonga washo aphonyoko limini hliziyo iwabambe engakonakalisi. Thanda zathi last word engakonakalisi anjo phela. Abanengi ke siwavumele ke amazwi wona lawa ukubana ke aphume ke emilonyeni yethu agcina ke esewonakalisile. Ibala elithi gossip ungalifunda kuhle by definition kuthiwa ke it is an idle talk or rumor especially about personal or private affairs of others. Ntada amabala amabili lawa awesikhiwa upersonal no private affairs. Thathe indaba zabantu sizenzeke ezethu sikhulume ke ngazo okucina ke kusenza ke abanye abantu balimali ke ngenxa yazona lezi zinto. Singafunda ke ugwalo kuthiwa i-Elders Handbook page 120 kulenye quotation engiyithandayo ke ekulo nalo leyana gwalo ethi yona one reason why the church exists is to provide a place where troubled people can come and within a fellowship and concern offered by its membership find strength and support. Okubuhlungu ke ukubana ke kulokuthi abantu bazozuza amandla ke lokuphumula ke besebandleni kulapho ke sesicina ke silumana khona sicine ke sikhuluma ke ezinye izinto ezenzakaleyo. Singananzelela with the advent of technology namhlanje abanengi ngabe bekhuluma kuthiwa labana abathakathayo ngabe behambe ebusuku bayalahlekelwa inetwork kwezinye insuku. Alahlekelwe inetwork umuntu azowela khona sithi siyavuka ekuseni sibuya ku prayer band sithole nangu umuntu olahlekelwe inetwork. It's very possible ukuthi abantu abase UK lasemazweni aphetsheya khona ngani babekwazi okwenzakale lapha ngesikhathi se prayer band. Abantu abasemizini esigaqeleyo lapha bengakwazi ukuthi kulento enjalo ezakeleyo. That's the extent izinto zamanga ke singahamba ngazo ukuthi ke ezinye izinto ngetechnology sigcine ke sikhulume ezinye izinto ezicina zilimaza izimilo zabanye abantu. Namhlanje ke abanye abantu balimele. Ungafunda ke bala le gossip ngesiJuda bathi bona kuyisono ngoba kanengi izinto ezikhulunywayo zikhulunywa zingekho constructive. Izinto nje kuphela ezijonge ukubana ke zilimaze izimilo zabanye abantu. Kanti ke in early modern England ungafunda ngebala leli it just referred to abangani from childbirth. Dingakhula ke lonke leli bala ke belisetshenziswa njalo. Ngithanda indlela ke elisetshenziswa ngayo kuIslam. Umuntu onyeyayo kuIslam ukuthi uyafanana ibala lesikhiwa lithi cannibal. Cannibal ilabana abantu abadla abanye abantu anjo phela. So umuntu odla abanye abantu lo muntu onyeyayo same WhatsApp group admin wankona nguSathane. So lithoba ke lonke linjalo. Asikunanzeleleni ke ukubana ke njengamaKristu akumelanga ke ukubana ke sizithole siphakathi sinjalo ngoba uRomans 1 verse 28 usiya ku32 indaba yekunyeya le iyafananiswa lo muntu ofebayo. Umuntu ofebayo umuntu ophingayo lo muntu obulalayo lo nyeyayo same group. So kuyafanana. Nangu ke osongqondo abakutshoyo ke ukuze ke sithole ke sivikelekile ezintweni leli. Bathi bona think before you talk. Mhlawumbe kaze sikuzwisise ke ukubana kahle kahle kuyini okutshiwo libala leli. Ngivumelani ngigijime ke imizuzu emibili leseleyo ukubana ke ngikuchasise. Thiwa kuqala oka think kumele ukuthi true. Bana leqiniso ke ukubana into yonke ongakayikhuluma ngayidlulisela phambili is it true. Ngoba kanengi sizikhulumile izinto ngeruma sakhuluma izinto ezingayisizo. H is it helpful? Yebo kungaba liqiniso but is it helpful yini? So kungaba liqiniso kungekho helpful so ukukhulumelana. I is it inspiring? Kwencedisa abanye abantu ukukhula yini? Awusazibani phela ubantelo nazibani kuliqiniso sibili but kusincedisana kusikhulisa ngaphi khonokho. So why sharing it? K is it kind? Kuyahloniphisa yini okwizinto kwakhona kulezi izinto eziyangisayo umuntu yabe lesibindi zokuspreada into engafanelanga. So kasikunanzelelelini ke khonokho then UK yokucina
So any necessary, okay, is it kind? Kungaba liqiniso but kungekho necessary. So ukukhulumelana. So kungalandelela ngayo na le indlela ke kuthink kuyasivikela ke ukubana ke sivikeleke ezintweni eziningi. Izimilo zabantu abaningi kazingalimali ngenxa yomlomo. Omunye umlobi ngayisitsho uthi yena ungakhangela ikhanda ngokwalo. Yile 7 openings. Amakhala, tuzikhala. Indlebe, tuzikhala. Umlomo indaba waba yi-1. Imagine ngabe ingu-2 imlomo. Izinto esizikhulumayo. Ngabe izimilo zabantu zinjani? uNkulunkulu asibusise ngona lethu.